Mi iway samla nakathan kuliang kabadai na Jante Hills man ipet ba ya kajing traitor ti kasorkar lembat ki kontraktor. Kani kajing le jong kiong tray ki badai kimi ne ki kontraktor lembat ki bor ki badan hakabor kala balong kumapan sarwa ya kapisa pet ba kabalakot ki klor tengka bat la ru ban ong ba la panan kam bakla ya kapisa. Namar kasurok kabala siang kalong kabasnew hadu kata-kata ha quality kabapila bani ba kalong kabasok ikibriyo banliet yaka lalaru bani ba kajing snew plat kini surok thumai kalong hadu ba kumba kalong kumasusiang daka karpet layo jintip susu ba hadin bala viral kini ka video hakir san media ba pher labana ba kibriyo kibran benta ban pe ban kimi ya kajing siang jong kini surok kila le iwa yuni samla balara yu sathanat ban pha ban map yu namar ka jingkano baula penjulor jaka andai kong devi labana ya kani ka jingshala dan bor utaw samla ilami duot dala dehi ban jingo dala jong kamet ban pe ya ka jinglong jingman jong kani ka surok te la lap shisha baka surok lasna torti bala pendap rukom yaka te la ring daka video ban penshisha yaka surok bala siang kalong kabasnew hadu kata-kata ba ila ongru ban pen ban pentip show MP ke jala bala banaru paruluat la ai sumoto kes yaka Pani surok serkar MPP surok MPP surok MPP ya surok MPP surok senta Kini tengah pemkret surat kita ke NHI bahwa sama karpet dan his yang jika. This is the condition of the road. This is how they repair it. This is how they repair it. And then they are threatening that boy. They are threatening the boy to file a case for the boy. This is how they repair the road. This is the poor construction of the NHI. The message should reach to the MP. We will send this message to the MP. Oh, babe. Goodness. Ring to. Ring patch MP. Tadi dia kata, ini yudak di sini ki. This is the babe. Oh my goodness. Ring to video student. Babe. Like ini terkonkret rocky, like a carpet, just like a carpet.